njengoba kushisa kangaka uphikizolo angazi ukuthi ngempela wenze njani elesihlutho lokwazalwa shembe uNkulunkulu wami lo muntu uyafa kushisa lo uphikizolo uphikizolo uthe uzoba khona ngifuna ukuthi ukuze ukuthi wayethini ngami odade wethi sebengithengele idatha bahola nge-15 sebengithengele idatha lambeza kwakuJanuwari Ayahalingabi ude kwelakithi yeyi wela ngisheshela shona yeyi Disemba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngelanga lisheshela shona shwele nkosi yeyi welanga lisheshela shona shwele bakithi yeyi yongena